ryogo Dr. James Maseso Mesa Urugesinga nyari bariaria Wana Lucas Yogachi apima Wandelea maganya Uruwarite ambu magena Machoge na rubisa Ziri yu muzaja neyemo Inze bono yeri oba muzaja tayo mutindi nonya Ziri yu muzaja neyemo Inze bono yeri oba muzaja tayo mutindi nonya Uriya mukagete no mutindi Uchunguze nyumba mwayo mukungu niga mugamberete Uriya mukagete no mutindi Uchunguze nyumba mwayo mukungu niga mugamberete Kwanyoro nduko gamba gamba Urakageni bari muka nyumba mwayo neni mazwe Kwanyombo nuru gamba gamba Urakageni bari muka nyumba mwayo neni mazu Bire jambyo mukungu no mwane Muzaja nabikira abo mukungu nabako muitarere Bire jambyo mukungu no mwane Muzaja nabikira abo mukungu nabako muitarere Nazike munde kya baba Unakosemia abantu Zorea yobo sabi Ambayo ikona na siasa Kamune no monge na nyorosa Ruwabu minto FM Mane jeti na ngacha moto Usutebe no bochenjura kakibuna nonde naroche Mane jeti na ngacha moto Usutebe no bochenjura kakibuna nonde naroche Ingige kongere inu abakungu Mukweru kuga suriye kero mageni ani nyomba mwao Ingige kongere inu abakungu Mukweru kuga suriye kero mageni ani nyomba mwao Ngakiri o mageni atakayo Yumubitira neti ondite yeno goseka nonde Ngakiri o mageni atakayo Yumubitira neti ondite yeno goseka nonde Sabari joka joni mwikwana Kuingonyera na guka mwakirana baka mwika nyumba Sabari joka muri kuiwana Kuingonyera na guka mwakirana baka mwika nyumba Basaja barore ne chirongi Echine gitabi goti mukungu niga mugamberete Basaja barore ne chirongi Echine gitabi goti nyumba nigo marieta dire Wah He he Abasaja barone ne chinongi Endugu sabrone maira na chakiri ni kuamboka Uruwogembo Mumurabu ebikora asama gendero boigo Wajire n'abantu Kono minto Kiza chinde ngo kigwa n'abasaja bandi Bagutindi ziki hoteli buna Abakimaba nakanaka Abakimaba nekenya Umusuriya nejeron Kanyumba mwaye Tagwati sauti nonya Minto Ngo baburi ndi Timwana korra Makungu barendire buya lakini bajandita abasaja babo Mbakekera omagani akire Nalia maonto nalia kobe nyumbi Abarugi baito Nigo mogoja wana mwara tatemo Kabongo kose mogoja mwarekaga Kunogo seta kukare Abo musaja aragete mitijibire tatu kuso mwakoyomo Ngakia kuirana Abana ni tuko nere kumukaribisa Kubumu kungu ore moyo bumuchi Kono kwa mana konyoru musaja kira so mujezeze Ekumukana Chombe kuruwaka chamo kakurere Na abana kujama kotena Ta Kurakini Umukungu ere Uchuku ni umusaja kuboko na kogenda kuchiari Oroje Aratigera abana ebintu ebyabuate Aira kuchiari asare ngagenda nyuome Nuchake kuira maine guru kuchasi amatena Musaja oyo kimoro china kiambera ire Osena ki Mwete amangana nara kore terra Bako mukungu umusaja gando nyuoma mukungu ukabiri Nuju kabiri kakore to mwene Oyo gatatu Oyo kane Ndena uri kakogwe Oyo gatano Mwone gento keko bwati umaete Namamira ni amario kukuchaso musaja Umuchijo managozira Abakungu manyaiga Engombe nigi ekurendu ekurende Yamana koba engombe nengima Engombe nengima Daktari Muriasi Nero manyete bune engombe nengima Yaji Richard Motukamose Togetutu Nyekurario
Mungatarongai abako na Douglas Yoenga mwenga Nyaikuro amakobwa abanyakoni omuya Jason Chinda na Elizabeth Chindaru kurwe ntu bichindaru wabo kona kokonya abantu kusambira kibigibigi omugambi cyare timika Nyanumba kunyakoni Teresi Mombasa nentu buyase woti aiti yaji engombe negima yaji makambu pita opro pita nyakamuni pesi nero na hojera hete kobiro mungare agusu nwoka tadi engombe negima maza jamu mwate nusiri ya ino engombe negima maza jamu mwate nusiri ya ino engombe negima unyenyeru iria ya togo kura engombe negima uiterwa ni tororo togo kura engombe negima uiterwa ni konga ya togo kura engombe negima mangina mwate nusiri ya ino engombe negima mangina mwate nusiri ya ino Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Alright, abara kabisa idega cya budukire 25 na biruguru yense moya bono mambe chinsani cya Afrika ya mocha mwancho mutagara ne biro bano tu bangire munege kose kinga kimoro bure Mominchori mimenka yo gusikisi ya fam ligo komanyali ile chinguru manasa magazeti yeli tukolia lero nchebra botambe nkoro kwa du omonya kirugo Nainche Liga number 003, Ronald Mayaka. Brigadier, good morning. Good morning. How are you, my brother? Nyasa ituno muyo tuanjira by the way. Mwana muyo chinga kichonsi. Torara na korudi tukolia Friday. And by the way, vindo tuwa kwanete vingo ni Friday. Wabia nyaraka wabigo ikerana. Tumetigo seko turaja ko batuko bana. I think inkoro kutoraba bani. Na watu base kwa gugu bani. Watu kuchenjia liga dote mo bani 001. Liba ni. Liba. Liba ni 001. Liba ni myore. Wakire. Wano tumete kitora muluke. Onya na liba ni nayo liba ni. Nje na bongo balibania. Nigeko gera Ronald nataka gukuburiga naigwite ke bagoteba nga aba bagoje kuburi kikura 2022 jubo president gojora bari ngaba minyoki babo Jimmy Wanjigi najore to mu minyoki oyere geko gera karonsere naigwite najore to mu minyoki oyo na kuburi gero goteba igoro yaba minyoki getiba guchikuminyokera nkireki na ayo kunya kuirore gento boire na kuburi getiba yo katubwa tiketi nanyora tomanyiti na kina okay nare kuburi Ronald okay tiango mayo sina igwenjire nga umineti yaba minyoki na igwete rahira na jora William na joro mu minyoki Jimmy Wanjigi kuruzabina Jimmy Wanjigi safina agere Kenya kwanza already mbabwate flag bearer yabo maburindi nkia kwa na babwate bate bangamba bwate bendera yabo okay ngati ntaba utikire gati yo mu minyoki ne bendera ngati ne mbale bate bajirani nyime ndosa lichinsa tigana sokoro tigando abo na rora abo ko kwa no mwancho mutegereri nabo igo mwancho muri nsensemeli ya Facebook na YouTube mbugate egazeti ya Taifa Leo ya itariki 15 na 25 omwaka w'ekiri 2022 litukolie Jumanne yani Jumanne tari Jumatano leo ni Jumanne na litukolia Stella alekwira na korwa Japani anyway
Anyways, no way. Anyways, no way. Yeah, you always say that. Asa kuba kwa nuna utambo mwanche modeli ngaseti mbwatani ya The Daily Nation chitariki 15 na ibiro mutinyo gatano mwaka o 2022 litukolia Juma 4 Tuesday Eliabere. Tupatie headline. Headline ya The Daily Nation inasema hivi. Yes. Strength of a woman. Strength of a woman. Chinguru chumukungu. In fact, a headline yeye okotera nkoligotere no moteli kurukunga shagi. Ukurukunga strength of a woman. Yes. Okotera kwa kicho yogo tegerere amangana areme. Ebintu musacho yagukwana igoro yomusubati ne chinguru chomusubati. Yes. Nogotera okongusana. Now let me come to this story. Mugano yogo mulikera sepeji ya kabere gatatu kane gatano gatano limo na gatano na kabere. Ebichebekira igane ya Martha Wangari Karua. Oyo kabero mujumbo gishugu. Na bete nendo mu waziri bwa mangana ya machiko ba Kenya. Justice and Legal Affairs. Yes. Musubati oniga beto gutanga sugoro no omo Rwanda liye bwekero kyobura ibwense ya Kenya inse yabo mu bwazi miula umoja one Kenya Raila Odinga. Yes. Wechikoba omo running mate na ndonye bago chigwake ruchikura deputy president. Naende esa gotoka nga bachorirwe na baraba musubati umutangani kegima iga Kenya. Na barabe. Nere. Urabe. Musubati umutangani natabanga na barachikoba asingincho onye kago chigo chorwa. Oma to buye wate birenda ki. Ainse go chigo chorwa. Onye kago chigo onye bago chigo chorwa azimio la umoja wa Kenya. Nigara chikoba. Igago chikoba. Thank you. Na bonade tote benga igago chikoba. Lakini bono onye bago chigo chorwa nigara chikoba. Yes. Now you are saying it right. Na warate wingi. Igwate bangonyo go chigo choru nigara chikoba. Okororeka na Ronald umintiri yeteri mata karibwate bisibono ekekogera umuna jebina ohegubwango igakurumata noyo nereka urukirumata yeta mata rekabwato bisi asemata karua bisibya yembira ba complete yes kero ikatokanye go ikatare 9 mwezi wa 8 omwaka oyo tumaye kumanyanga maene literi mata unote tekoteba ndibwate bisyo Aigase bamureke mugano yo Dudus utaracha se headline ya Taifa Leo page ya kabiri kweke page ya gatatu bamureke mugano nga Raila pick appeals to women and appeases Mount Kenya yani ngobo choli bore Odinga kwa chori musubati oyo nige ntukia rolekende ko bagokia bangina sana emergency ya Kenya na boigo kogokia abantu borogongorulirwa Mount Kenya kubwatikana nobo choli obo yes mugano ino ura se page ya kabiri kweke page ya gatatu naro chomo chengo no emboso nga igegoro no Nyamira by the way ngo chenga barenge kisemo cha Nyamira yes bado walikuwa wanashangilia kabisa na igweta abande ba comment yete ringa mata suru karua Mata Zulu ekina ke wotenje me I didn't hear it ngente kinga ndirege ntugenga bunekyo igento karyo batebire batebire nga baba na mama igina kibatebire abande batebire nga rara na abandi narorere raoka yes bande batebire rarua nimeona a lot of issues a lot of malieta mangi ka ukono ya mitandao lakini yote 9-10 obo muwazi mio la umoja wa Kenya ambacho alete running metirit kuligoro oyore Martha Karua inyuranga Kenya kwanza kwenye barari ya bonyuma bakamuraria omubunge bwe constituency ya Mathiro Moske Rigathi Gachagua gochikoba running mate so inyuranga bono running mates bonsi nigo bakuroro kongorwa central so is it Rigathi Gachagua ama Martha Karua cha tusubiri tuone wao ndio waamuzi ntuko toko tebia mangana bunali kila se gazeti ase headline ya gazeti ya Taifa Leo mwancho motegereri Kalonzo ahepa Karua akipepea Kalonzo ahepa Karua akipepea chinku manchiro chiko tabanga omura weke makia Wiper Steven Kalonzo Musyoka bono nigo aoncho ile bigoti na ndata tekukuriye kergo kibo president ekegera na macholete running mate yaye omoske Andrew Sunguri korwa Narok omurubi oyino mumurumu abo Julius Sunguri timesono munyolete exactly bono Kalonzo gagoteba naende igara chigotware break ye wiki yemo korengereria gakonyoranga bintu mbiri kugwakibuya
nabona ndara jikwire na ime Azimio Ndetengo tevi gawono tigangu vanile. Asteo Kalonzo agochi. Munandi gereti. I told you here, Kalonzo ari gochi orugo barani. And let me assure you, Kalonzo is going nowhere. Kalonzo is in Azimio. Ambeote chikumoita. Azimio ya moite is a big thing. I can assure you. Because okogenda Kenya kwanza, astay agochi because already been to be abaga ni Bulgaria. Na Kalonzo being the Kalonzo I know. Na nege ntukesu ngwete Kalonzo I think kata gete kurogekera. na teba iga ngagotebia iga litukuri Juma. Ase historiane. Ase miaka ye nakinire. Onyo mwana siasa kali ntebe Kenya Stephen Kalonzo Musyoka. Onyo mwana siasa kali ntebe Kenya Stephen Kalonzo Musyoka. Toburukania oroboti orumocho motegereri rora sepechi ya kabiri ya gazeti ya Taifa Leo asebone gotebekana nga Raila Odinga namochorete Martha Karua koba running mate na Kalonzo Musyoka gotagwa kigune ngane iyo agatebanga nigasokire korwa Azimio nigasokire korwa Azimio la umoja wa Kenya bono liswali liane neli Yes. Iratoka na maana Stephen Kalonzo Musyoka osokire korwa Azimio la umoja wa Kenya. Je, itabaki kuwa Azimio la umoja wa Kenya? Sijui sasa. Hiyo itakuwa mbele ya ya saa mbili atakuwa hapa. Nataka nimsikilize sana. Muganurura sepeji yakanenga na Raila Odinga litsikuri gorabete oko kwana gati yaba waziri ara achiko emere mainsego cha urukubo muraiwense ya Kenya. Munabona Kalonzo Musyoka gaye tobo chief cabinet secretary. Achikoba muno musyomo prime minister atenera aba waziri bande. Kerugo buneke are Fred Matiang'i? Yes. Akamanya gwachora Kenneth Marende. Akamonominate achikoba mo speaker we bunge ya Senate. Akamanya gwachora Peter Munya achikutigara agriculture. And I told you Peter Munya, Olia, I have no problem with this guy. Yes. With that guy. And we said here he will retain a ministry. That's what we said. Lakini nakumeti sana. Ekero amacholete Ali Hassan Joho. Uchikotenda mangana yechindemero. Yes, naenda akamotebye ntoko jinze. Achiko deal naki. Land injustices. Chiabere chiko ene kiwasoro gongorwa pwani. Kabisa. Akamanya gwachora Wycliffe Ambetsa Oparanya. Chibesa. Which cover National Treasury. People don't know. Oparanya no somi bua mangana yechisabu. CPK. And formerly garenge minister ya planning. Na mangana yokoroveria mangana yechi budget chins. Lakini I'm telling you. Asebi interviewansi Kenya kwanza bakolire na Azimio la umoja. Nogo tema kero monto kungusa chikura. Yes. Kero William Ruto aligereti arochenga umonto ramokonye konyore chikura kuru Central rigati gashawa. Raila kera aligereti umonto ramokonye kuru Central Martha Karua. Raila kera agete sabu ya father akanyora ngoro gongorwa Mombasa omonyogiro noromoke. Anene mono gwa magana yechindemero. Kiana kiabereke gusumbua abantu bechinsemo cha coast. Yes. Agatebanga Ali Hassan Joho bas. No mwano inokorwa. Na mwere libagachi go deal ne menyogire. Ana maito mochando imubwate. Yes. Kero kende chinguru cyo bugavana njia muisaini. Lakini kwa upande wa William Ruto. Upande wa William Ruto na Kenya kwanza kero bare ko tangaza running mate. Mbaruete mabagabu ya barayi bakwane. Elire tumanye birengerere byabo buya. Lakini kero kende na barabu ne mbinu bagotumeka. Yes. Tokumanye strategy yabo ya siasa. Lakini nategererete kero Azimio la umoja bare gukwana. Kategerera buya sana. Mbaka abantu badi mandeti Matiang'i akwane. Yes. Matiang'i ajakarosi Samaria mangana 3. 46 seconds akwane. Akairana. Naroje Simbarati gakwa iguri baka Nairobi ali. Simbarati yako mobilize baka Nairobi. Because I had arati. Finally yenda ko rete gukwana gosalia renge. Ule tuli kondo. Nakia kwane te. Digata gete kunyuria abantu emenyogiro ya kurumagega. Meke. Bantu bakatebanga no. Ngaedenga ase function unelia kero kende ekero mwana siasa ogokwana nitakire ochora mangano gutumeka
Okay, kuna kitu ulikuwa unasema kizuri kwamba litikuligora baraimba etwe baka kwana. Unaimba libo konya bachire before the nomination panel ya gochore running mate. Bago babo Sabina Chege nkarora bago congratulate ya Limadha Karua, you know. That's the politics we want. No, after chikura chia tarehe 9. Onye kwa Bwiru salimia mwenye ameshinda. Kubali bwana. Mungu akusaidie, chapa kazi. Sisemi kitu. Eno yimugano yibona chorete aba waziri bali barachikotenera chiwizara gete chire chia chikukwaneka ko bachingencho. No mugano yura sepeji yakane nabo igepeji gatano ne moleketa abantu ngana kibatengete chinsemo chiri cha Mount Kenya. Maiga anena se etown ya Kirinyaga maiga ya Martha Karua kuraliwa gochikoba running mate Raila Amolo Odinga. Asepechi ya kabere gweke pechi gatatu gazeti ya Taifa Leo nkora osiri summary y'ibintu bikwanira roro. Mbakwanete igoro ya Karua buna achore tukobo running mate Kalonzo Musyoka gasoka Karua so mu Azimio nonyana bana ende nabwateli bagali okuhira no Karua bagotebanga nabwato omusimamo mokongu sana bwelichiko ndekina ikire tenera gochorwa at the same time Stephen Kalonzo Musyoka ngokwanira bali gabono buna atantanire. Actually bagotanga Kalonzo achanganyikiwa baada ya kutoka Azimio. Ataka muda wa kutafakari. Anataka muda wa kutafakari. Ataka itekora arengereria na ende nababate betengaga Kalonzo Musyoka igata itekora apima ngakero kende arabuli bo president na agere omoyo koira chikura ta chiko ikino 51 plus yeli bagoteba. Onyege gotoka nga ta guchie koreta monyogi rondo ragere nga chikura chiko irorwa. Ilo liga gotigaira neme Azimio achikoye go chief secretary boli. Na kubwate serious ogokumia Kalonzo. With all due respect, with all due respect. Stephen Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka karubago cha kioka, remember. Igati aneta gatebanga yani. Mimi ni support Raila Odinga takuwa mwenda wazimu. Toto leo ka to stay. Ngaiwa gatenena. Mimi Stephen Kalonzo Musyoka kwa mara ya 3 nasema Raila tosha. Juzi Owadeva mimi chinda bwejio Juma tezi na wajiro gete kwa by the way si kwezi enda iko gedororo momanya abere balibo mwari wa yeta jete eke maambia noare ndole bazidi spesi wapaki kwa okwegururo muranga ingogete okoboli ngangi waja okora rinde ngapanda interview dacha abagora na mangai ngalo gotigita igore ikabole rali betiko takazwere kwa kole tu interview oyo kolonje rali beti moino akare kare ni na gidio ni moyo lakini abantu bamwe ababa kamba baje bamubori baje bamubori amashwari na agere na inche yani tinge basiaza cheze yake Stephen Kalonzo Musyoka Kithure Kindiki otebirenga tabuga tiganga yuko chikoligia na ende goseko choro konde wonzi me serikali ya Kenya kwanza nyabao chikorosia serikali that is otebire igara chikobeke break ya mangana siasa uchagari tariki 10 umutinyo nana I can tell you for a fact omungwano lino mungaini Kithure Kindiki is a professor and he is a man to watch even in future elections chinse ya Kenya. You know, he said after 39 I'm taking a break. Appointment because people were saying Attorney General, of which he qualifies. Attorney General should Ruto win over president. I just want to take 5 years because objective change yabeta cut short asagota chorukwa ne kobe running mate oyuwa kwanira kwa Kithure Kindiki professor omo senator we county ya Tharaka Nithi iko kwa nginyoiria mangana masomo muga Jackson Karua tatu mwabo Martha Karua ntu asometenere primary mugano nora sepe chegata no limungana Kalonzo Musyoka bete gutangasa go chikoligie bo president wense ya Kenya at the same time epe chegata no gata tunemulekere to mugano ngana ki omo deputy president William Ruto kirakolete etara sinsemo chiria chia Kajiado litkoligoro abete goteba giganga Azimio ne nyomba yobo ngainereria Azimio
Yes, abaote bagaiga balengana Musalia Mudavadi na Moses Wetangula gwaka chi campaign ya sinsemo chiri changong. Bakolete campaign by the bakabukaira. I was following that campaign. Mimi sisemi kitu sepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo ni batoro voting nga kibono Joho acho litugo chikoba umuwaziri bwa mangana yechindemero onye serikali Azimio kego chigachorwa. Yes. Na ndimo nabatebire kinekerengeke negyo konyora chikura chia cost. Nyoranga Amazon King na agenda Kenya kwanza. So Joho nata kirego chikwara n'ibintu ebyo egere chikura chiria chiko chira Raila Odinga. At the same time bagatabanga Raila Odinga ngotemale sana kolimia William Ruto kubwatikana nechi chira abaire gakoliera aba ibense meli chibirogo ao nakekora kwaro chera akunitaka cabinet gake akabaonchianga muina oyo gukikoba muina opara nyate ne rechibesa Kalonzo na mubekirega Joho tigabere muino gigaiga ukubanira ndegento kende gaiga. Should Azimio win? Yes. Noroche Dr. Fred Matiang'i. Right. It's either tigare interior osiba mwirani education. Uyo ndeje elivisi maribongwa yo mugabana ngota bari na nere sana. Erenga tariki aitu. Ngwa iwe bakorali. Nga tariki aitu. Iwe bakorali. Ebintu tokwanza yetokozi ya umanye David tokwana bintu byakwa. Birikira. Yes. Bora yutanye turakwana birikira. Lakini okonya kongojerero koko ngojerero ngojukwana. Bora yende totebege tukwana iriaria igoro. Igona ari numugwakiri buyo gomoere. Oko mobere obosaiti nga buri ngaki chemisho maribungwaye nere mo kabanuki. Cabinet diraso mionzi yasomete na Nego taita chorwe ganya na ndekero cha kolete ngimekera banyoriri chikura kurwa asaba na inchi bagutanga na sawa amna tatizo asepe chega tare gazeti ya Taifa Leo omonyogiro no genda takoreka soro kongorwa wa Western gatie kiama kia UDA na kirikia ANC igoronga ngakibara chikurwanirire birogo ekegera mbaro bakoboria gwetere tikiti ya ANC na bande gwetere tikiti ya UDA egento kira chikoleto muchanda ase Kenya kwanza ekero bago compete na Azimio. Anyway, no robo tuna sepechi ya gatano at the same time Equity Bank ntake torua sama na siasa ba na ruro obo na kira tukira ko sign out biamon Equity Bank aruro right na ba konyire aboroki weta ni chiribu kianda asama na alia a wings to fly goiterese simia ya ojinsa irenge hotel Chinza. Simia ya osaka byote Tinkorora. Kyatigarire 15 jiba chinza ibere. Okay, imbiere guys. Biere. Mugano nora atake totegerere. Epeji 12. Agitongera ni siasa. Tali siasa mwanje motelia siasa nyorre ngaseti yebwesomero mugano peji ya kabere ya gatatu ya kane gatano limo na gatano na kabere. Ono ndiko mina kabere. Peji 12. All right. Omongwano yomo. Kwa muroko mongwana. Timaite se vindakala tene bimo. Wilberforce. Otichilo. No to sinyiro. Murunga. Otichilo kanyona gago jire moyo. Wilberforce otichilo no mugavana county Vihiga. Ya Vihiga ya. Omongwano yo was married for 1.5 years. Ndio. Mukaya gachaga gosoka isiko ya lia sans mate na boy go lia sans na rio mungwano yakagenda kotini right akabeka masakara ye divorce akamanya goteba ntagetengira ndikuchombe chiane nechibese chiane na akanete wone dauri uchisaba musubati oyo ikina nje na kindete kokora kotini kere aha omona chevi na bono igoro gana chitikina gatebera ndikuchombe chiane chibe Bana kiata egwini we aye kero mukungo yobeire keubiria na kiata egwini we kiata chikolemerere nimo ikina kinta geteko korera muchichi abana arete babire bamage kabatari abane bono no ruete chiomba yo chikori mo yese uruge utarueti keno mundu gwa konye tue ogoko ani bintu bya bosa mbita kiriko baburunge bo Sancho yo gamenyete America yes lakini igate betenge kineke gekwera mayekwera na mu no ari Kenya bono lakini oike kine kigeti ngorwe igo na kumusariri kinga kichiaye akanu
Chimbori chirinyam chiachete kuruzo abo chikacha kuruga makima. Obo ngora bogenderete kwene kigwa asubwa gachi bibirasi biri bya CBC eyenkubwatekana na kirya abanyakondo bali bakorosi birasi biri bagotebanga ibirasi ibi asengenje ya high cost of living kimatire kikorosi birasi ibi kibasaba ko gunekinke ono kiyamanyere ko ba kire ngora kwera yora kwa beiro asepeche gatano gatatu gazeti ya Taifa Leo omwanchu omotegereri aigangu kwa nabale muchando abaire mense ya Tunisia jamani asekelia kekotebekananga chindagera chiabeire chiko bora nkaitense ya Tunisia ya soira secondary ense ya Sri Lanka nero ni watu muchando nense ya Kenya bado uchumi telibu yaigo ono roboti roire chinguru mono asepechi ya gatano na gatatu gazeti ya Taifa Leo na bokwe manyoro roboti ya sobo at the same time ense ya Somalia mbacho lete umurai wense yo okorokwa Hassan Sheikh Mahamud uyuriete ira yugochia kwa enekinga nkwira nkorosi yali ense ya Somalia na gutwara uchumi engia na kero kende kwa enekinga obosaga ni bwa berebo gokorwa rone kyombekerikia Al-Shabaab ngochi bole wikera omoelio omugano rege gasepeji ya emeronge ibere tari omugano really it's event peko nga letters to the editor mungwana roligete bega gatebanga make beer affordable to stop killer brews. Yani ga make beer verahisi chibese jinke elinde go discourage obwengi bamaruwa ye kienyeji because asengenje beer go kinali kolengana no mugano oyo ando igabaira ne kienyeji moina ngento kyamaye go itabana at the same time we summit neregendreta lichisemo chirichia Kisumu kurukunga the 9th City Summit babekiro mugano gaiga so mugavana we county ya Kisumu ndo chakwarigania abageni bago chigo cha chinsemo chiria ase egikale kigakorekana chinsemo chiri gatigati enga city ya the Daily Nation DN2 neraro ebagotebanga na ki politicians nabo igo amangana ya malemo aground tie supermarket ya chiete nkumasana ya kurukunga uchumi no bamulekereto mugano ya the same time gatigati enga city igamba mulekereto mugano ngana ki abasoni bechianga bakari gutumeka squeeze technology ne internet go design especially African tops chaba sacha na basubati bakorere bujaro rero asepeche 10 wekepeche 10 na gazeti ya Taifa Leo omwancho motegerero roboti ndororo actually neli sakaraliro lia omulimo bwe sabu asabana bali very serious na bakoligere ligaiga bana bali very serious yes ende baligere ligaiga machibungo chiaracha na baracha ankyo na bogwe pimororenga nga yokeretiko chakire pechi 13 wekepechi ya 15 na kabire mbakwaneta mangana yo bachenu gaiga nabuna abana bakabanyaruka gatie miaka 10 goike miaka 10 na 19 babire bakonyora umuchando monene igoro yokurusia malito ayirira abana gusiria magima abo sana talk about health gatika tinga seti yebo gase pull out ya DN2 mumulekete bintu bigoro nga keloids timeso no maite keloids abantu barokonyora obunyama barokonyora bukwama bore extended nabono gotokurunse abantu barokonyora bwate nyama gete ya mete kurunsa iga at the same time ase ekero amato agoshuti gosako bachorwa abande bale bakochi babochorera amaguno na ye chikayaba kwanyora omuntu libagale ko bochoro ogoto gwachakire kubimba otwalire enyama gete bono yakiri bakayasunani mbamulekete omugano ya the same time again tongere very important bakotebanga how to reduce your chances of getting hypertension nga kyopunguza okunyarekana kwa ogotwara oburoiro bwa manyinga gwa kaigoro muliki bwenga seti actually yo gakurunga Carol Ngangai is an naturopathic health intete kwe butororo meme na alitigere no lirikira egobia bono omusubati yo gaboteba iga abantu abange ba concentrated ya samangana yo gukora exercise na kuragera bo yababugete ngebyo kana biko reduce amanyinga gwa kaigoro igagoteba guchinsenga nonye mental health ngochangiere sana make sure tubwate birengerelyo spirituality make sure ngo ndoro none kanisa by the way I read article gete yango teba iga
titinda kwanira muntu ndase message ende atike goteba iga by the way research nere yakore tunoendiria barwire barenge ba corona babegetwa isolation yes barwarete covid-19 ebale goteba nga 90% y'abantu bale kubwena kurwaroro n'abantu naende bayigenete bale ko ende kanisa. In other words, ukwenda kulinga nyasaye kubwenia ukwenda kuliwoka and the positive mind ngana bongo bwenda ilichangia sana kwa kupona. In fact nona soborwaire Dudus oinsa courage stanga ko nini gete cheninye nyutin kubweno motu kotia kongati actually never the strongest painkiller motu kotia wati onye kubwate birengera ninge sabu ne nkongu tingo yenyara modero to we na bamo gusikana igo mo basta je go sabira na bogo tware birengera actually timade so wata keto garega sorge choso boy go there is something very important ike sepejia kabera sepula otia dn tu bago tebanga what to do when sleep becomes elusive abantu bali chitoro chiko bora botukopi chokana na gora kiango nini nkibwente kolega chitoro chiabulire epula otierere very rich asa magana information enyorere asa mangi we manyamaga tima itiko sono bwate kende go stoke ndere so ase chigo so ibintu bingi sanga so no go chuta bose kera stesi na morora nese ya Somalia chorete president robot yorundura ga gazeti ya Taifa Leo yes bono timu ya Tusker FC nigo chirengane timu maberera ni timu ya Kakamega Homeboys chi point 50 na isano na mokere timu ngere timu ya Bandari ere namba 3 na ende nja konyeta mashabiki ya Yesu kubae kewa kyo gosoa kurigererie nkoyo kare yale kogosolinka batali gwaka na kende gionsi ase ligi ya Bongereza Manchester City igibati point 90 timu ya Liverpool igibwate 53 na isano nemo Liverpool ne bwate gosoli rero ne timu ya Southampton gekobwa ngibona ne chikole talibere rake ase timu ya Manchester City koira egekombe kyo ase chikosoli chikia gosoli weekend itukule Jumapili timu ya Tottenham ikaikora bandi ya Masirige na Lisagero Wolves bakarua makaria ya Masemo na Norwich City. West Ham bakaruma kali ne timu ya Manchester City chigolibera sivere. Watford bakaikorwa isano ase ya mone timu ya Leicester. Leeds United bakaruma kalia ya Masemo ne timu ya Brighton. Makaria ya Masemo monere karolekana gati timu ya Aston Villa na Crystal Palace. Timu ya Everton ikaikorwa isato asevere ne timu ya Brentford. Ase kimena no ya Kenya abengi Tusker no batangaine point 50 na isano ne mabakubati una Homeboys, Bandari, City Stars, Gor Mahia, Kariobangi Sharks, Post Rangers eyo moelio pi Viga Bullets na point 50 aseda ekeye moyuka Dondo tuingia wapi Dondo baba angalia na dakika 2 tu kuingia Dondo jamani leo tunaingia Nyambugo Chepalungu Kabiru mjumbe Isaac Ruto yes alikuwa mbunge wa Chepalungu hapa Bomet tu ndagaja kama mugavana we county ya Bomet Mutangani wale na tena mugavana yes abase kwenda niko chances are embona ntoikubwatie ki sometimes as yes akanyaruka ngare ka buri gusengero kukikurwaga sinini karara bantu bagokagokera sana kurwa etikiti ya UDA toto tuingie Nyambugo Chepalungu omongwana yomo ni hakumeti kuikabono ekero mukungu ya mubegete break tabaise kogenda etawni korige bibarua ibyako bakagokora elindolete ndagira bakorika mukaya kama tebinga bono kwa lazima ukubali ukatae uikobe kogokore bibarua lisabuma sababu omongwana oyo gare kogenda buya umuchio yo moyo Chepalungu olete besa buya asogo kore bibarua iyo kora mujengo na barabu no musigo hapa na pale alete besa lakini akagenda lituke limo bago kiroke kismat na bagora kwana gekababu ye yani akanyora chibesa chinyinge angeshingiri 5 ituke limo bunege sigekoba 5000 Kenya shillings ekeranyora 5000 kakale gweta akanyora munyaruka umusamwera munyaruko yoko muligereria no mungwano utari gwesoka kuya lakini munyaruko yoko muligereria no mungwano yoko muligereria umungwano ya akenyora gakomukwani munyaruko uri yes kera mugwano munyaruko uri agaita barende kimadoido chinkwana chigaswa bagaswa gukwana kera baswa gukwana mbachite bagakorera mubogani mungwano yo akarora chibeshiria agakora agatigara ne mia
Yoko linile bajaji kinyo. Emia. Chinga sana. Bona timeti ngoringa saya kairira mukaya roboti. Mukaya kamanya komoteni pi. Taweza kwenda kama tibona wakole bibarua ikigai. Omongwano olia tachiete gutwara option inde yonsi yoko pingana na mukaye. Egabiri akaigwera buna mukaya amotebia. Amario gari. Kaira naka akachaka kole bibarua biri bianka ekero bitayo no ariliyo. Araire. Aria seriyo na no mukunguocha. Omokongonta aye. Aye mosaja. Ke bosimbolia ngakiole nsai kabiri. Sabuni te yoga to gwisibiri. Tumulaumu nani? Sitaki kumlaumu mtu. But tigante bege nteke modudus. Ndio. Abasacha bainse koigoka. Basiboke baereza enze. Ebintu bagwetera in the hands of their wives. Chinyomba chiabo. Chiribaga achete. You will actually celebrate them. Mo especially munanja mechando mbwate. Okora basacha bagotara no chibesi chipipiki chibore tako gendega asimambi umuntu agwakayisabu chiaye bagipipira mutu menchera. Ukwara maboko njera kero. Menyogi rokonyora baeresire kunyumba bwana. Muntu teyora atebyo I'm telling you musacha bamangereza tumugano tebagankalira maliga Dudus. Gawa kwa na buja. Yani muntu atagwe. Anyway, tiante beiga in short. Kora. As a woman listening to me here, obwato musacha ukoboka maambi ogende hustle ya yego sustain your family. Ndio. Mo encourage. Moyo. Encourage that man. Omusacha olia kerara achakwa moyo litukirimo. Whatever daddy, you are the best. Na yogerete family atogenderete ga bwana tenya sabo konya. Urugero bokima bwana musavu. Yumwagaragere bwana. Musavu emeza bwana. Ubanguze le bikoroto. Munanje ntabwati umukungu chaka kotebanga. It is not about bikoroto koraba. To a man, it's about who did it. Thank you. Yeah, abana babera banene bako banguza. Banguze bikoroto yo musacho ka. Yadokole. Igenteke kiandu alitiandu. But I celebrate all men who are out there working so hard babege to ogote bamba in making their families to survive. Bakungumbale bako chanda tata. Bakungumbale bako sumbua no tenga basacha pero babege chibaba bakungu sumbua bale. Lakini wale una gondra gigante de kurwa segete. Bakungu sumbua bale nyole gazeti yao ya taifa leo mwacho motegera linde bwe manyeyo mwana manga sinjira yo ikrani at the same time na wote bwati so mtandao o Facebook Kisia FM 94.1 YouTube na bagoto nyara Kisia FM 94.1 subscribe like share ndeto kine asobwamo enyorenga seti ya the nation itikulia Jumaine bwe manya manga mulikire asinga seti ya itikulia rero naje kerongo jogora njandegete togonya kumina mina buno muntu kumine nati manyite nabakonyora na jandi rukuru nyumba ngoja gaiga ngoja kutuliza nguna bachanda te mukao jani kera mukao sasa kwa mulete ora ni meyogira yawe te kodete ja sana ya pula yura ndi uchiombe jia nya kuarwete mwate bako umugwakiri ngoja araiga andi kire kesi kegende kuzingira ne ligwe bintu byane ntene ngomo saja imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM kukamwakirana baka moika nyumba basaja barore ne jirongi etine gitabi goti mukungu niga mugamberete basaja barore ne jirongi etine gitabi goti nyumba ndigo marieta dire wa he abasaja barore ne jirongi endugu saburone maira na jakiri ni kwamboka uruwogembo mumurabwe ebikora asamagenderero boigo bwanjire n'abantu kono minto kiza kindengo kigwa n'abasaja bandi bagutindise ki hoteli buna abakimaba nakanaka abakimaba nekenya umusuriye ne jorron anyumba mwaye tabwate sauti nonya minto
kuba burindi timwana korra makungu barendire buya lakini batandita abasacha babo mbakekera omagani akire naria maonto naria kobe nyumbi abarugi baito nigo mugoja bana mwara tatemo kabongo gose mugoja mwarekaga kunogo seta gukare abo musacha aragete mitijibire tatu gusomwa koyomo engakia kuirana abana ni entugo nere kumukaribisa kubumukungu ore moyo bumuchi ono koma na konyoru musacha gekira so mugezeze ekumugana chombe kuruwaka chabo kakura na abana kujaba kodera ta kurakini umukungu ere ochokuni umusacha okoboko na kogenda guchiari oroje aratigira abana ebintu ebyabwate aira ne guchiari asare ngagenda nyome Muchake kuira maine guru kuchasi amatena musacho yo timoro kina kyambara ire osenaki mwete amangana na kore terra bako mukungu musacho gando nyoma mukungu kabere uyu kabere ka kore to mwene uyu gatatu nena uyu kane nena uri gako gwe uyu gatano one gento ke kubwati mwete na mamirani amario kuchaso musacha umuchijo managozira abakungu manyaiga engombe nigi ikurinde yamana koba engombe nengima daktari Moriasi nero manyete bune engombe nengima yaji Richard Motukamose kogetutu nyaikuru ario ngatarongai abagona Douglas Yoenga mwenga nyaikuru omokobwa abanyakoni omuya Jason Chinda na Elizabeth Chindaru Urwe gentu bichinda ruwabo